আচ্ছা সকলোকে নমস্কাৰ কাৰ্ডম আমি আজি জইন প্ৰেছ মিট ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেছ ক্লাবত আয়োজন কৰিছোঁ বিশেষকৈ ডিমাচা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন অল ডিমাচা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন তথা কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা KSA আৰু লগত হিল পিপল কালচাৰেল ফৰাম আমি আজি জইনলি প্ৰেছ মিট আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেছ ক্লাবত আহিছোঁ অহা কাৰণটো হ'ল যে লাইক এই 25 তাৰিখ ৰাতি এটা ঘটনা হৈছিলে এই বৰলাংফেৰ POPS আণ্ডাৰত এই কিবা ডিমাচা ছোৱালী মাইনৰ 14 ইয়াৰ্ছৰ বয়সৰ ছোৱালী এটা ৰেপ হোৱা আমি শুনা পাইছিলোঁ শুনা পোৱাৰ লগে লগে এই আমি ডিমাচা চিভিল অৰ্গেনাইজেশ্যন জইনলি ফেক্ট ফাইণ্ডিঙৰ কাৰণে গৈ কিনি তাতে আমি গম পালোঁ যে তাতে মাইনৰ এটা ছোৱালী 14 বছৰৰ মানে ৰেপ হৈছে তেখেত আৰু তাৰপাছত লগে লগ এই কিবা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে বৰলাংফেৰ থানাত আৰু এইটো কেছ নম্বৰটো হ'ল কেছ নম্বৰ হ'ল 01/2024 US 3 under section 376 3 IPC PW section 401 POSCO Act আৰু তাৰপাছত লাইক আমি এতিয়া এইটো ঘটনা যিটো মানে ওপৰত প্ৰথমত আমি আজি জইনলি অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে আমাৰ আজি ডিমাচা ছাত্ৰ সন্থা চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ ফালৰ পৰা আহিছে লগত অল ডিমাচা ছাত্ৰ সন্থা চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ ফালৰ পৰা আহিছে লগতে KSA চেণ্ট্ৰেল কমিটি তাৰপাছত লাইক ইয়াত আমাৰ হিল পিপল কালচাৰেল ফৰাম এটা টিম লগ লৈ আমি আজি প্ৰেছ মিট দিছোঁ কাৰণটো হ'ল যে লাইক প্ৰথমত আমি এই ঘটনাৰ ওপৰত আমি ষ্ট্ৰংলি কণ্ডেম কৰিছোঁ দ্বিতীয়টো হ'ল যে লাইক এতিয়া কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছে কেছ ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি আকৌ আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ফালৰ পৰাও যে যাতে যেন এইটো ফাষ্ট ট্ৰেকত মানে উচিত বিচাৰ সোনকালে ন্যায় পাবৰ কাৰণে আমি জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে কালপ্ৰিটক এতিয়া ধৰা পৰিছে বুলি কৈছে তেখেতক মানে এতিয়া যি আইনৰ মতে ব্যৱস্থা লৈ আছে যাতে যেন এই আইনটো ঢিলা হ'ব নালাগে বুলি আমি আহ্বান কৰিছোঁ ল এণ্ড অৰ্ডাৰক তাৰপাছত লাইক থাৰ্ডলি আমি কম্পেনচেশ্যন টু দ্য ভিক্টিম ফেমিলি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ তাৰপাছত লাইক আমি তাতে আৰু এটা আমি আজি ফেক্ট ফাইণ্ডিঙৰ কাৰণে যোৱা পাছত আমি গম পাইছোঁ যে তাতে কেইটামান টিম্বাৰ স্মাগলিং এইটো অঞ্চলত হোৱা যেন আমি অনুভৱ কৰিছোঁ এইটো মানে যিহেতু ঘটনা হোৱাৰ ওপৰত তাৰপাছত লাইক আমাৰ মাজত আজি ডিমাচা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ ফালৰ পৰা আছে প্ৰমিত চেংয়ুং ডিমাচাৰ পৰা আহিছে তাৰপাছত লাইক আৰু আমাৰ মাজত আছে মাইৰিং জহৰী সদৌ ডিমাচা ছাত্ৰ সন্থাৰ তেখেতে সাধাৰণ সম্পাদক তাৰপাছত লাইক আমাৰ মাজত আছে KSA চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী জৰ্জ ডিমুং ডাঙৰীয়া তাৰপাছত হিল পিপল কালচাৰেল ফৰামৰ চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়া তাৰপাছত লাইক KSAৰ এই কিবা থমছনৰ কিবা লংকিৰি আছে তাৰপাছত ডিমাচা সাহিত্য সভাৰ ফালৰ পৰাও মানে আমাৰ সাহিত্যসভাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছে জিলা কমিটিৰ তাৰপাছত লাইক আৰু আমি আজি তেখেতকো মানে অলপ ক'বলৈ দিম প্ৰথমত মই ডিমাচা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন GS প্ৰমিতকো মই ক'বলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ तो सबसे पहले जितना भी यहाँ मीडिया फ्रेंड्स आए हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आज हम लोग यहाँ डिफो प्रेस क्लब में जो हम लोग का एक प्रेस मीट का ज़रिए से हम लोग सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि जो हम लोग का बरलांफेर का केस है इसको फर्स्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन होना है और साथ ही साथ इसको जल्द ही जल्द इन्वेस्टिगेट करके उसका वर्डिक्ट भी मिलना है और ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करना है कि भविष्य में ऐसा रेप जैसा ऐसा घिनौना क्राइम ऐसा दोबारा कार्बी आंगलॉन्ग में ना हो विभिन्न किसी पूरा देश भर में ऐसा क्राइम दोबारा फिर से ना हो इसके लिए हम लोग का यहाँ जो हम लोग का DC है हम लोग का जो SP है उनको अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करता है और साथ ही साथ जो भी ऐसा कल्प्रिट है जो भी ऐसा एक्यूज है वो किसी जाति का कम्युनिटी का नहीं होता है एक कल्प्रिट होता है तो इसके लिए इसको
एक कम्युनल रूप में ना लेते हुए जो भी ये समुदाय का है, जो भी संप्रदाय का है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी कम्युनिटी को हम लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं। साथ ही साथ हम लोग का आज KSA का लीडर्स लोग भी है और हम लोग एक साथ ऐसा जो भी अगर भविष्य में ऐसा केस होता है तो इसको हम लोग टोटली अभी का जो केस है इसको हम लोग टोटली कंडेम करता है। साथ ही साथ अपील भी करते हैं पब्लिक से भी, हम लोग अवेयरनेस अपना बीच में भी अवेयरनेस करना है, अवेयरनेस देना है। हम लोग का जो बाल बच्चा लोग है, जो हम लोग का यंग जनरेशन है, उन लोगों को भी हम लोग अवेयर करना है कि ऐसा हम लोग का समाज में ऐसा बिल्कुल भी हम लोग एक्सेप्टेबल नहीं है। और सुना है कि ऐसा जो है वो जो एक्यूज है वो भी माइनर है, जो जिसका जो विक्टिम है वो भी माइनर है। तो ऐसा जो माइनर अभी इतना बड़ा घटना होने के बाद अभी कार्बी आंगलों में भी शांति है, फिर भी हम लोग गाँव वाला लोग हम लोग ज़्यादा हम लोग का जानकारी नहीं होता है आइन कानून लोग के ऊपर, इसलिए हम लोग कई ऐसा केसेस में हम लोग अंदर ही अंदर सॉल्व करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। रेप इज ए बिगेस्ट क्राइम। हम लोग पूरा भारतवर्ष में हम लोग को एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है कि दोबारा रेप जैसा क्राइम यहाँ कार्बी आंगलों में व डिमा हासाओ में व आसाम में पूरा इंडिया में नहीं होना है, ऐसा इसका एग्जाम्पल सेट करना है। थैंक यू। আচ্ছা, তাৰপাছত এটা মই ক'ব পাহৰিছিলোঁ যে এই 21% যোনে ৰেপ কৰিছে তাৰ নামটো হ'ল কৃষ্ণ ৰাম। আমি গম পাইছোঁ যে এইটো বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ ফালৰ পৰা বিলং কৰে বুলি আমি কৈছোঁ, মানে শুনা পাইছোঁ। তাৰপাছত আমি তাতে ক'বলৈ বিচৰা নাই যে কোনোবা বিহাৰী হওক বা ট্ৰাইবেল নন ট্ৰাইবেলৰ কথা আমি ক'বলৈ যোৱা নাই ইয়াত। তথাপিও ৰেপ বুলি ক'লেতো এইটো সমাজত কোনো তেনেকুৱা মানুহবিলাকৰ কাৰণে একো ঠাই নাই বুলি আমি এইটো মানে গৰিহণা দিব বিচাৰিছোঁ। তাৰপিছত মই অনুৰোধ কৰিম আমাৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক জৰ্জ টিমুন ডাঙৰীয়াকো দুই এষাৰ ক'বলৈ। I, on behalf of the Karbi Student Association, strongly condemn the incident, I would say inhuman act done by Mr. Krishna Ram. And you are all aware of the fact that a case has been already registered at Borlang Fair Police Station, and the case number is 01/2024 under section 36(3) IPC, and which is, and interestingly, it is a POCSO act because the accused person is underage. He took accordingly a team of KSA, DSU and HPCF ADSU went to Borlang Fair for fact finding, and in that fact finding we have come to know that an illegal timber smuggler and illegal timber smuggler or suppliers is the main person behind in this particular case, and his name is Sumir Paul. We would like to request the competent authority, all concerned authority, to kindly look into the matter. Tamne forest department hok, police department hok, district administration hok, tamne jum to itu person tu, itu Paul tu. Sumir Paul hok, tamne immediately tamne legally jikunu action tamne lobo lagibo in order to avoid the unwanted circumstances. And according to the joint decision made by the fact-finding teams, we approached the SP office, and we met the adjudicational LSP, Mr. Konkonat APS, and we urged him that the case should be taken to a fast track for the immediate justice, and he have assured us that action will be taken against Mr. that particular Ram Krishna. Ram Krishna Ram immediately. And we would like to appeal the concerned range of Borlang Fair range to kindly to election to illegal timber supplier karne to tak to action loboi laibo, nole pisot ami jodi korba kiba kibi gom pai jao কেসে গম পাই যায় হলেতো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে রিস্ক ল'ব লাগিব। আৰু এটা কথা তাৰমানে এইটো বস্তুটো তাৰমানে
ইয়াত কিছুমান মানুহে কিবা কিবি কালাৰ দিব বিচাৰিব কাৰণ আজিকালি সিচুৱেশ্যনটো বেয়া হৈ আছে কাৰ্বি আংলঙত সেইটো কাৰণে ইয়াত যা তাহা কিবা ক্ৰিমিনেল কালাৰ কিবা কিবি নিদিবৰ কাৰণে মই কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা